A znate što? To je stvarno sramota. Sramota šta rade. Svi smo krivi, Srbija, a niko drugi nije. Šta da kažem? Žalosno. Žalim čovjeka. Mislim da je dobio ono što je zaslužio. Možda i premalo. Žao mi je svi žrtava. Mislim da njegova djela onda je 100% u redu. Jer sam stvarno djela, ne znam s čim bi mogao poravnati tako divljanje, tako krvoproliće nevini ljudi i čak sram. A ti ljudi što je on ubio, oni su mu sve dali. On je seljak i očekivati od takvog čovjeka. I mislim, i ta presuda je mala. Iskreno jeste i mislim da su sad sve porodce, majke, očevi, sve one žrtve koji su prošle, sve ono što su prošle, a samo oni znaju šta su prošle, niko drugi ne može biti u njihovoj koži. Mislim da oni danas, da kažem, slave, iako i ovo što je dobio je malo za ono sve što je uradio. Svi u životu dobiju ono što ga sleduju, tako i on. Naravno da nisam zadovoljan, dakle, obzirom da nije presuda bila za ostale krajiške općine, a ja sam upravo iz jedne od tih općina, dakle iz Sanskog Mosta. Smatram da je Prijedor, Sanski Most, Kotor Varoš, sve ostale općine, dakle, apsolutno isto genocid tamo počinjen kao i u drugim krajima Bosne i Hercegovine, kao i u Srebrenici, dakle, i mislim da je tu pravda uskraćena, da su žrtve uskraćene i da na neki način ostaće jedna gorčina. Međutim, opet i osjećaj pravde koji je ipak stigao sve one koji su podržavali i činili zločine sa zločincem Ratkom Mladićem, je pokazalo se da se to ne isplati i da, iako je pravda spora, ona je ipak dostižna. Ja sam dijete Sarajeva od 1992. i kad je meni drago, ja mogu misliti kako je ljudima koji su Srebrenica, Žepa, samo nažalost što mnogi nisu dočekali tu presudu. Ali eto, tako je kako je. Neke doživotna, pa neke pravda izašla na vidjelo. Nisam zadovoljna, trebali su ga još više kazniti. Jer je stvarno uništio mladost života djece koji su trebali da žive. Aj stari i nekako, ali mladost je otišla. Velika je mladost pod zemljom. Sud je tako donio presudu i podržavam sud. Ne postoji zadovoljavajuća presuda, ne postoji utjeha za žrtve genocida, ali ono što je moglo, to smo i dobili. Pusti čovjeka da bude slobodan, da mu ne dosađuje. Sad si misli, nije ništa kriv. Bil se te i sud brani, bi se svak brani. Mislim da nije u redu, jer on nije potrebno mjesto da služio tu kaznu koju njemu dosuđuju. Mislim da bilo koji sud na bilo kojoj strani, bilo kog mjesta. Sramo je to. Sramo je to sudio. Zadovoljan. Onaj sud je politički, antisrpski, NATO, američki. To jedino lud čovjek ne vidi. I pošteni muslimani će to reći. A sud BiH i taj sud suvišno je komentarsati njegove presude, njegove istrage koje traju dok svjedoci ne pomru, a general će za srpski narod biti legenda i blago onom kod uvijeka živi, imao se različite roditelje. Kako nisam razočaran, to je 40 godina i doživotnu stvari. Sad si još, rekao, bit će ono suđenje, pa bit će možda malo manje, jer djavalo na isto. I znači da za Srbe ima, dok može do daljnjega da ih osudi, a ovamo za ove ostale ništa. To je Bože sačuva. Očekivana jest i kako nisam razočaran. Sve je usmjereno sudnost čovjeka za ništa. Ja dobro znam ko je Ratko Mladić, što je bio pravi vojnik. To je sve što... Znaš kako nam je teško, smo ima fočacima. Misli da će se osloboditi, ali ništa od toga. Sinoć smo bili, svi smo
bili baš ugroženi, eto. Mržnja mi ušla u glavu i neraspoloženje, tako me zaova dove iz Renjanina i svi kaže poluđeli viš. To nismo tako baš, da u njih ništa, u nas svi. Potvrđena mu je prvostepena, da li ste razočarani? Da. Da, mislim da jednostavno to je naša dužnost da budemo uz njega, da... Ne znam. Da li je pravedno, ne znam, baš... Nije pravedno, sve pravedno, ne pričam o tome, nego... Ne znam, šta vam kažem... Je li pravedno? Nije pravedno, naravno da nije pravedno. Nego nisam prava osoba koji pitate to stvarno.